Men salmasыздар, hoş gelipsizler. Bizden Beshkent айыл өкмөтү mana айтып жүргөндөй mana рахмат токтолдуңуздар. Биягы жаңы жер, билесиздер, максат жаңы жер, биягы кулунду. Дайым эле айтылганда жаңы жер, анан кулунду болуп айтылып кетет. Mana эти килеген Бешкент айыл өкмөтү mana эки тоодун арасы сай арасында эки чоң Бешкент айыл өкмөтү бар садаган. Эч ким жакшы көңүл бурбайт. Бул Бешкент айыл өкмөтү өзүнчө закон, өзүнчө эле бир менчиктештирилген бир мафия закон болуп келе жатат да. Ошол үчүн бизди mana келген жолуңуздар азыр анклапта турат. Келкел дегенден тажик жарандары чыгып алган 5-6 үй. Шону коргош максатында албы. Анан биздин мурдатан тарыхый жерибиз, пакта эгилип жүргөн, азыр көргөн болсоңуздар керек, клубника малинасынын вот неме кылып жатат, уже пиширип бизге сатып жатат. Ошонун бияга өткөзүп садагаларып жүрүңүздөрчү. Монетке алып келип чоң базасын коюп алды. Акоп, анан дузот дейт экен азыр. Бүгүнкү күндө дузотторду даярдап алды. Биз жакка каратып. Бул жактан азыр көрүнбөйт, менин үйүм жактан беман көрүнөт. Азыр жүрүңүздөрчү, ушул бар бир көзүңүздөр менен көрүңүздөр. Неме үчүн нейтралный жерде иттаган толтура армия, солдаттар оружиясы менен турат. Азыр. Атыңыз ким? Мен Ашрапова Махабат. Махабат? Четтин. Чегара кызматынын жетекчиси. Бул жерде мамлекетинен наряды бар. Бул жерде суу жана каналга бурулган жерде платина тозулган. Ошол платинадан Тажикстанга жана кеткен Садага чейин кеткен канал бар. Ошонун башында Тажикстандын солдаттары косуп турат. Бул кече бүгүн эле коюлган эмес, бул 10 жылдан ашкан. Бул маселе Садага. Мен шеттин кызымын. Мана шетте туулуп, шетте чоңойгон. Биз о жерге барып, жакшылык күндөрдү өткөрдүк. Бир кароо менен бир мурат эле турган адамдын кызымай. Бир кароо, бир мурат турган. Анан 14-жылы Садага мешетте билемиз да. 10-жылы ош окуясы болду, кыймылга кире баштады. Бирин серин солдаттар бина болду. Биз айттык, айыл өкмөттөргө жергиликтүү өзүн өзү башкаруу болуп калды, бирок жеп койду өзүн өзүчү. Анан баягы жерде айттык, болбой шагал таштагандан айтабыз, окоп казгандан айтабыз, барып 14-жылдан бияга булар анан ки мунаунтуп алды. Келип азыр бүгүнкү күндө кече максатта чабуул жасалганда беттен дагы урган, мына үйлөргө дагы жаракаты тийген. Максатты талкалайт, жаңы жерди талкалайт, азыр интернационалга кол сунуп турат. Бешкент айыл өкмөтүнө эч ким учукпай турат. Бардык бала мина монетке коюлган. Себеби бет эң стратегический жер болгондон кийин бияктагы өзүнчө калат. Бияктагы өзүнчө калат. Адахан Кимсенбаевич, мен кимге айтышым керек мынауну? Исрак Разаков атабыз түзгөн, казган канал мана кулунду өрөөнү өздөштүрүш үчүн, чегараны тосуу үчүн болгон каналыбыз кулундуга Бешкент айыл өкмөтүдө. Максатты өздөштүргөн дүкүр суу алып өткөн Бешкент айыл өкмөтүдө турат. Шол үчүн булуттун баары монетте жатат. Неме үчүн бетке коюп алды? Биз мен сурадары алып кетсин мына тажиктар немесини. Канча жыл болду? 10-жылдан бери. Эмнеге 10 жыл ага чейин кандай эле бул? Ага чейин бул платина салынгандан баштап гражданский охрана Тажикстандан бар. Кайсы платина? Ушул жерде жана каналга суу бурушчу сайды тосулган. Бирок жер кимде азыр? Жер фактически мына барды Тажикстан тарабы. Немеге ондай болот экен Садаган? Кайсы жылдан бери Тажикстан тарапта турат? Бул жерде кыргыздар иштеткен эмес бул жерде. Жок, чегара кимдик өзү, жер кимге карайт? Кыргызга биздики. Ар карта менен арганда. Жок, ар кандай эмес, кайсы карта менен? Фактически бүгүнкү күнү тажикте турат. Сайдын ичи платинаға чейин канал менен барып, мына канал менен кетет. Сен түшүнбөсөң, ой этке пахта эгип биздин ата энелерибиз пахта эгип Кыргызстанда эле эмека мен шеттин кызымын. Даже бизди монеттен интернационалга барып окуганбыз, 40 лет мектебигечи. Келе жатсак тажиктер шол эле убакта бул жол болгон, шол эле убакта бизди куугунтукка алат эле. Анан биздики нары азыр ортонон неме лоток менен алып кеткен суулары бар, каналдары. Анан ошол жерге келгенде эле бизге жан кирет эле. Биз чегараны союз малынан билебиз Садагам. Азыр булар билесиңер, азыр канча километр кирип келип, Пелос базасын кылып койду монеткечи. Унчукпаганына. Көргө кирсин, унчукпаганына шу немеге жетип отурабыз. Муну Махабат айым, бул оор маселе экен сиз айткан. Биз карайлы.
Мүмкін бұл жергілікті областық, райондық деңгейдегі чегара кызматы дагы башкалар дагы билбесе керек. Biz Bişkek'e varganda tiyiştүү maseleni biz sözsüz türde bunu götürüyoruz. Bu öte manilүү masele. Siz aytып atkан ayal kişi olsanız da kesiyemiz hem de Jönükü eylemi. strategiyalık oy jugur tutarız da. Strategiyalık oy jugur tutarız. Eğer bunun makamını karap biz bardığını iliktep çıkıp her bir santimetrine çevirip anan cevaplı veriyor. Jarayбыз. Barbarızlar? Arız var. Azıp kol koyup eme kılasın. Eme de bereyim. Makul. Bu yakta bereyim. Derim. Ana bir közünüzler mene barıp körüңүздөр, жүрүңүздөр. Körüңүzдөр bayraklarını ilip koyganda. Sizdin oy jugur tuğra. Махабат эже баягы документ жасоо боюнча дагы жергиликтүү бийликтин меселин берсеңиз. Анан biz dokument manetke mına azır olsun ağarıp şüdügör olup turak topu da eleceğim maneke körgülöçü vardı. Manetke dağın adı polisiyaga alıp atattı. Şiyetli men 12 yıldan beri çırkırap saktap geleceğim. Bizim örüğümüzdü kesse de anaylı hükümetler unçukpay, başka kısa dağı unçukpay. Keçe 12. April günü özümüzden hazır Begcan Jalilov hükümetimizi kamatıp koydu. Sebepten. Onun orduda turgan kızmatlık avalından faydalanıp daim ele şu hükümetlik tengside işleydi. Hükümet dağı, Ceradis dağı, başka kızmatlarda dağı. Menin koluma 24. yılga çeyinki arendamdı. 20. yılga çeyin kılıp kelip buna da kol koy dedi. Sebebini ben düşünbey kaldım sadağam. Bu memleketlik çegaraga şunday kıyanatlık kılgan bu içki aranı bütürüveli koygan bular. Adır bir vafşem tamır cazalbay maniyette vafşemine bir bol koya kaldı. Azır biyetti çegara kızmatı oşol emen bolgan maniyette tartışudu bilsenizer gerek. Hadisiye karmap iki jak ok çıkarganга hareket kıldı. Men ortada toplatıp kaldım. Ötkende 9. April'deçi anan 12. April'de bir yaktan başladı. Bir yerde kandaylı bir siyasat gücü var. Anan manavın azı bizim platinaga büyük mana daraktardı ekme desek o ekti. Aytıp gelecek ağız. Hükümet şiyetten ötet vardığı. Damba kimdeki? Dambаны bizim jerge adır mana 14 hektar jeribizdi. Sayız maldı. Tüyleşүү jolu menen bolgan adakan kimsen bayış betçi. Bizim jer bet. Bir ağa biz şaktayga жүргөнбүz. Sayız maldı. Ana mana Jer kimdiki olgan oşonda? Jer bizdiki da. Kadimki bizim tarihi jerimiz. Bunun aslı kol elip tegili biz özümüz özleştirip жүргөн жерdi. Mana antıp bir karı oldu emek mana ki adı bayraklarını yilip yetke düzgör, polni armiya, jertölü, akoptordu kazı vazır. Bizde maldardı polni satıp atat hazır elde. Kelse çıkarıbay. Ötkönü kayıtbay. Biz hazır ötük avkalığız kıyım olup kaldık. Kelinize. Şonu közünüzler maneket körsöňüzler özü bizden jerge bayrakta yilip bir eme ekodi yilip koyup oturat. Polni armiya biyet. Şunu bir çeçip verseniz de diplomatiyalık yolu menen, tışlık yolu menen hiç kim soğuş olup hiç kim markadar tapkan emes biyetdi. Bu yerde bunlar bilgili bir vayeliydi Ali degen işlerdi. Tankani alıp kelip koygandı. Yarım saatte bari tankasi çıkarıp bergendi. Yarım saatte çıkarıp bergendi. Ben akıl ayttım jana. Biz baralı, bardık tiyiştүү işler menen bu jerde jer komiteti menen karашыбыз керек. Jer komiteti menen karашыбыз керек. Çegara kızmatının jetekçilikleri menen karашыбыз керек. Bарын mıyzamdуу түрдө biz ubada berip atabыз. Ananıkı bir yerde kontrabanda. Kontrabanda adırgana kuchağa malı. Kimdi tarafından? Bana şu endi kayaktan gelir. Eğer şu kadamcaydan şunu tosup koysa aynı yerde 5 soldat, 5 tane soldatlar kıynar büttü. Yok. Kim kontrabanda? Kontrabanda kelip atattı. Kelip atattı. Şu kayakta batıya jakta şakta kelip atattı. Kimdiki? Kimdikini bilmeyiz de. Kırgızlık. Emne kontrabanda oldu? Kontrabanda canlı cüktap gelip düşürüp koyup Emne cük? O şurada hemen nesi var. İçinde bayağı aytıp atasınlar, may var, neyse var. Apar kanmağına apar yerde 1000-2000 işlerap kılıyla çıkarıp koyup atar. Onu kim karaydı endi? Men sizlerge düşünbey kaldım da. Ya şimdi aldım bana. Hadi, asaka. Men sizlerge düşünbey kaldım da. Yaşoочуларга түк түшүнүш мүмкүн эмес болуп калды. Силер айтып атасыңар, цемент алып келетсе да кармап атат дейсиңер, май алып келетсе да кармап атат деп арызданып атасыңар. Ошо кармап Эми арызданып атасыңар.
Siz aytып атасыз, kontrabanda gülдөp ketти деп атасыз. Siz kesibinizden ne kesibiniz? Kesim ben özüm jönü traktorsun o yerdə işləyirəm. Ben şu soldatların alda turam ben. Soldatlar tünlü günü ötközbey turat. Emniyene? Şu kelgen jükті ötközbey kaytarıp berет. Bilbey dagı hakkın ötüp ketет. Mümkün sizge gerek bolbosa başka biröylерге gerek bolgon ok attırdı. Şu yerden soldatlar turadi. Tünlü menen turadi. 5 turadi. Atınız kim? Men atım Abdug'aniyev, Hasanbay Abdug'aniyev. Emi Hasanbay ekensiz. Hasanbay eken mınday dep aytады. Kontrabanda dep emnen aytat bizde bilesiz mi? Mana şu jüktör kelip atpaydı. Yok. Onlar Yok. dokument bolsa da, dokument yok şu kontrabanda ne mana? Yok. Qanday. Kontrabanda dep bötön өлkөдөн Kırgızstan'a ötkön jükty aytат. Bötön өлkөdөн. Eğer Nokat'tan sement alıp gelip tam kurayın dep sement alıp keletken bolsa al kontrabanda emes. Eğer de biz kanttan, çüydön biz şifir alıp gelsek, je başka bir kuruluş materyalını alıp gelsek al kontrabanda emes. Hazır endi mana az. Эми караңыз, түшүнгөнү да түшүнбөгөнү да ар нерсени айта бере турган өлкөбүз өзүбүз. Эми ошол жүктөрдү алып келип атса, ушул жакта жашап аткан адамдарга оокат кылыш үчүн керектүү нерселер келиш керек да. Азыр мына жерде контрабандадыр. Жана жер семирткичи келатса дагы кармап атыптыр. Цемент келатса да кармап атыптыр. Бул эгер Кыргызстан өзүң өндүрбөгөндөн кийин дыйкандар эптеп көрүнгөн жерден тартып келип, мына азыр buğdayга себе турган мезгил, жаан чачын болуп атканда сеппесең, эртең бир тыйынга кымбат болуп калат ал нерсе. Анан ойлонушубуз керек. Асанбай эке, сүйлөрдү ойлонушубуз керек. Yok adı mana siz mesajınızı koşulan. Aşağıda ötken bana tacik. Мындай кылым, Асакал. Аны контрабанда дебей. Şu kelgen neresi şakıl götüp. Турсаңыз, эгер де биз ошол жерге алып келип товарларды жүктөп, мыйзамсыз түрдө кайрадан сыртка чыгарып берсе, Баткенден мыйзамсыз чыгып аткан эки эле нерсе бар. Бири бензин, бири солярка. Эми көмүрдү эми алыш бериш кылып атасыңар өзүңөр. Биз себеп көмүрдү биз өзүбүздөн чыгарып атабыз, сүлүктүдөн чыгып атат. Мен айтып атам, биз өзүбүз ташып келип атабыз. Бензинин дагы, соляркасын дагы. Анан булар кымбатыраак алат экен деп ошол жакка жүктөп берген болсок, мунуну контрабанда дейт. Түшүндүңүзбү Аксакал? Эгер ошондой benzin, солярка кетип барса айтым. Көргөнүңүз менен видеого тартып берген результат жок деген мына кеп рахмат. Анан эме убакта эми неме кылайык, Адахан Кинсанбаевич, мына бардыңыздар өкүлдөр, Алмазбек Садаган, бул балдар дагы эле билип турат диетти. Алы жетпей атат да, үйүнүбүз жетпейт. Жаңы болот келет, шундай болуптур дейт. Кандайдыр бир мана Бешкент айыл өкмөтүнүн өзүнүн бияка карап позициясы бар экен. Анан мана бир жыл болду, солдаттар дагы жакшы карап турат. Мана курук жерди карап тургандан пайда жок да Садаган. Мана биздин 40 сотук жерге көз артып эктирбей отурат. Биздин өзүбүздүн мана 20 метр жерден суу кирип барат шабуулдап. Булар бети чыга албайт дагы. Мындай кылалы, Мукадим. Биз сүйлөшүп. Алмаз мырза менен да сүйлөшүп атабыз. Акимиңер мыкты биле ушул жагдайды. Жакшы билет да. Шеттин кулуну жакшы билет. Биз ушу киши менен дагы сүйлөшөбүз. Баткенге жеткенче дагы сүйлөшөбүз. Ушундасызбы? Баарын сүйлөшөбүз. Анан мен бул кишимни азыр биз кетип баратканда биз экөөбүз бир машина менен кайтабыз кетип баратканда. Бул кишиге айта турган сөздөрүм өтө көп. Түшүнөсүзбү? Мен сиздерге айта турган, айтпай турган маселелер бар. Мына жердеги турганың баарын блогерсиң. Баарын азыр ааламга таратып атасың. Бизде ушундай кыргыз ушундай болуп калды. Шымды чечип башыбызга кийип алып жүгүрүп жүрөбүз көчөдө. Бизде эч нерсе калбай калды. Ошондуктан бул киши менен биз чогуу кетип бартып, ушуга чек коюп берсеңиздер жакшы болот эле. Сүйлөшүү жолу менен анан мына солдаттар дагы эле жаман эмес, жакшы бардыгыга рахмат. Мени менен байланышта болуп, мына Марат деген келиптир. Жакшы баланы. Сиз зампайып турбайсызбы, чегара? Анан бардыгы эле мени менен связдаш. Бирок бул дипломатиялык жолдо өзүңүздөр айтмакчы, өкмөттүк немеде чечилет экен. Буларды мына бияга өткөзбөй десең, жанны бергидей болуп туруп берет экен. Ошондой кылабыз эжеке. Адахан, анан дагы бир нерсе, şu bizi sim karta var go. Şu sim kartаны Tacikistan kıl жок kıl degese. Polni bizi sim karta Tacikistan'da Malaysia'da bu kanal var, başka bar ko'rsatib o'tadi da. Şeyde ben oturan şey. Var, ana şunu kanda şunu sim kartani jokka chiqarib polni ele. Jokka chiqarib başka pasportum kim nima qilib javob beradi turadi. Эмне сунуш бар ушуга? Mana shunday qilsangizlar. Bu ошол sim kartаны
Az Katı bizim ödemeler sindikatlar alıştırıp 70 ödemeler. tane tacizden. Bizde internet var. Qanday sunuş var? Bizde internet var. Qanday sunuş var? Mamlaketlikni qoldirib boshqani mamlaketlikka Barakelde, uşul aymaqa. bardığıyla chegara aymog'iga Munda- qolgan leylik rayon. Bağımlığa bir sunuş var. Bizde misal için Megakom'da köp bizim ayıllardan tartmaydı. Bayan tartat, marka ayılda Megakom tartat. Benden çal var. Şunun için bardığına bir de yakın Megakom koysa onda hükümetin nesi götürür var. Bir pasportqa bir sim karta satsa nechasi bo'lsa? Mınday qilali. Ani bu kişiler hadis, sunuş berediler. Biz barıp Kırgız baylanış hizmetine uşul meseleni koyalım. Jarayбы? Қауіпсіздік үшін. Қауіпсіздік үшін көп мемлекет, көп өлке ушундай колдонот. Ушундай эреже киргизет. Anam dağın bir nima var bizim hükümetimiz hazır bayağı başı çok civan ne olup kaldı bizim hükümetimiz bayağı yine kılvatak. Bayağı bir baba hamle cihazı atmayı ve nemede. Aparıp kama bana çağır verdi. Şunu hem bir karaştır verseniz de şu bolanı. Aylı hükümet. Aylı hükümet. Beşkent aylı hükümet. Beşken aylı hükümeti arkadan bayağı yönetip bayağı gelen aparıp kama koydu. Жергиликтүү өкмөт десеңиz. Ok bola mayli. Şu Bişkek'ten 20 metre çergeli çıkıyorsun. 50'likte jurnalist gelsin. Ok bolanı aparıp kamak koydu da. Anam daha bir size durgan bir bat degen bir jurnalist ayaldı. Mana gördüğünüzde aparıp kamak koydu. Ol Kim aldı? bir gün batma degen. Karanlıkta. Ol akımliyatı körsettü. Gubernatörü körsettü. Daha bir palkonluk körsettü. Bunu agar baxshi meni o'ldirib turgan bo'lsa-da, baxshi meni mollami o'ldirib turgan bo'lsa, qancha odamni o'ldirib bo'ladi. Shu qizni ham bir ko'ringizlar, shunga javob bo'lsa, yetim onasi bor ekan. Men o tug'an emasman. Yo'q, bir qarapayam elmiz. Qarapayam eldiki qamalaveradi, ana boylar juraverar ekan. Kim? Alisher qayda? O'sha yerda jarlab sağda shu qarindoshqa. Qayerdan o'qiyapsan? Kim dedi? Kim dedi o'qiyapsan? Batma degan. Blog emas. Qo'yasan. O'sha qizga yordam beringizlar. Sen uşul nerselerden bana bağırın жазып berdiler. Hazır unutular. Men sebep aksakal sizden ayırmalanıp sotsialдык tarmak degenge bir sekundda girmeyin. Men televizorda bir minütte karabay. Gördünüz siz jap kabiliyet ekensiz. Men size tutsanız kim al dep soravatам. Yo men hazır şu men tuğanım emas, başka emas. O'sha kızdı karavana. Oşonun tuğray tutasız. Men bularga жазып agar aldım. qilib bermasangiz Jarayt. bu javor bo'ladi. Jarayt. Ana ki bu çoğdavlar ile bayağı sizler ketip bize aytsak ana çakırıp böyle konuş çakırıp bir Çakıra turgan azamatların yetekçisi de şeyde oturadi. O men korkup turgan yerim yok. 2 metre yer kal 70'e girdim. Ben korkmayım ben. Yaş ekensiz. 20 yıl dağım bolganda 20 yaşaganda men başka çelik Ruhsat verseniz kişinin aytып koyun. Bu yer uşul участок сай деген. Жақсы білесіздер. Анан көрдө чынеле аныкталбаган участоктор. Бул жерде азыр территорияны биз политикке же кыргыздык деп айткан сөз эмес. Бул неоспоренный участок орусча айтканда. Азыр ушул жерде непесинде көрдө фактически пользование деген жана протоколду билесиз. Курууларды топтогон фактически пользование. Ушул убагында азыр Махабат эжеде айтып кеткенде ылдый жагында тажикте колдонуп келатат. Биз биякта бул жерде Махабат эженин жана 4-cü жолу трактор салып. Ошол жерде сүйлөшүп, мен ана өзү да билет эже тажиктер менен да сүйлөшүп, аким менен да сүйлөшүп, жыйынтыгын эгерек деп айдаттык. Техниканы берди, урук бердик. Ошол жерде кийин алар кандай маселе болду, сөзүнөн кайтышты да кайрач. Кайтып бул колдонгон эмес, акыркы 4 жыл 5 жыл айдалган эмес деп, ошол боюнча талашып бүгүнкү күндө келемишип айтып анан көп күйгөн нерселер бар, анан Söylüşüyoruz. Maklandı. Jarayt. Biz oşan için geliyor tabi. Oşan bir karanlıkta halk bana hiçbir kere bayağı kızak. Direkt karşısında Kırgızistan'da. Memnunum. Size mana nevalarga pasobiyani olib borsak, nima deydi? To'lamaydi. Nega? Mashinam bormi? Ani qarab Ani biz respublika bo'yicha qarab o'tamiz Jo'g'org'i Kengashda. Bermaydi bular pasobiyan. 3 ta bola kichkina to'lamaydi. Yer ishlayapti deydi. Rossiyada ishlagan bo'lsa nima tashaversin? Buni qarab o'tamiz. Atrimizga Sunnatullah. Deganlar. Qarab o'tamiz. Bermayapti shuni. Pasobiyan olsa olmaydi. Jurnalistni qarab. Meni yaxshi taniydi. Jarayt. Qayoqdan? Men 25 yildan buyoqdan. Nega Hasanbay deysiz? Hasanbay deysiz. Biz Tajikistan'da çoğalgamızda Qayda çoğalgamızda Hasanbay. Ha, bo'ldi. Qayda çoğalgamızda